Kublai pi barok ki prolog ki ba sngutnat ban sngap iki video ki bang hikai pi barbor hagani ka channel ti hangne prolog ngaswa ban hikai pi kumno pinsat wallpaper daka live wallpaper ngomong ti kumno pinle yakane knam pila ban set yakane live wallpaper sampai yakane video hadi bukut kuma pili menta kini live wallpaper pe benta ngala scroll kini ki app kumne kaya kini ki app kumne ti kumno banle kumne knang ma pila banbu ya kene ke live wallpaper sampai ya kene ke video hadi bukut dalam tang nias kumat kumno banle ya kene ti mentangan off shwa ya kene ka live wallpaper namar ngas pudi nuk sai pi bakalong kumne ngan lei chapo u new app live wallpaper ti ngan delete shwa ya kene ti hangne prolog ngan pedi pi nadu sedang ti habor sedang kalau ngomne ka phone yung pila ban le po Google Play Store ban tho alane ban wat yung application udan tang RMB pila ban download yung app udan tang RMB pila ban le jene Play Store pila ban search na Google Play Store pin tho kumne live wallpaper ti hadinang ta pinlap yung app ubalong kumne pe udah app ulong kumne live wallpaper transparent pila ban yon hanu app pila ban eye open nang ta kasin ka baning kong ipi kan eye pi ban ong hangni allowed mo pila ban yon allowed ti ngang ne ngala de ban allowed nama ngala de ban download di pa nu apps nadu basdang ti hangne senyon gane transparent hade nang ta kan load ipi kumne senyon gane ka set wallpaper nang ta nyon set wallpaper nyon home ti mentangan bak no ikne sa home screen ngine page kalong kumno I exit nang tangan bak ya kane ha home screen te page menta prolog play kane ka live wallpaper kumba play yang ne page rada pila ban le ya kane lengba kane ka trick ka pathamai junga menta ka si lengba junga ne ka video subscribe lupa bat on lupa yo bell icon kublai sibun ngine du par pi hakwai pat ka video kublai sibuna